Sozi myiza ya Kibarizo M23 yahagaruye umutekano. Kibarizo baracyahinga bya bishyimbo bagobeka ku makobe. Kibarizo ya mashuri aracyahari. Urabona ko kabisa Kibarizo ibintu ni sawa. Kibarizo uhaheruka ryari? Reka nze ngutembereze centre ya Kibarizo. Ni video ndi gufatira mu modoka kubera imihanda Kisekedi yarayishe, ariko urabona ko nibura imirima myiza ya Kibarizo iracyahari. Abagabo beza ba Kibarizo baracyahari. Ya misozi myiza ya Kibarizo iracyahari. Mwana ndake rero nanjye kutakwereka Kibarizo nageze ku waheruka ryari we Kibarizo, uheruka ryari Butare, uheruka ryari za Monasteri. Dore rero ya makrosi yajyaga Kibarizo, dore za nurusi zose za Kibarizo. Iyi ni inzira kabisa ijya Kibarizo. Mu kanya wabonaga amashuri oraje uyabone neza cyane kabisa. M23 nta kintu itazabakorera, yagaruye umutekano Kibarizo. Apari y'umutekano rero ngizo za nurusi nziza za eneo za Kibarizo. Mu byukuri Kibarizo haracyari babasaza baborozi. Kibarizo haracyari ihene zacitse ku icumu rya FDLR na Nyatura bayinyasi na bajamari. Izo nka zose baraziriye, ariko Kibarizo M23 yazanye umutima ushyira mu baturage ko bagomba gukora mu byukuri bakiteza imbere. Rero ngaho Kibarizo rero sipunde cyangwa se isaha n'isaha ndaba nsesekaye muri centre ya Kibarizo. Mu byukuri ngaba abanyakibarizo uburyo baza kwakira abantu. Dore ya makorosi ya za Kibarizo hakurya. Ubwo umuntu abantu bari za USA barambwira ati yo, ati mwana nda ugeze mu rugo kabisa, ati dore ngiyi inzu ya data, ngiyi ibivumu bya data, ati pfiyo niyo twavomaga, ati ngiyi ibikuyu by'iwacu. Ngiyo rero Kibarizo urabona ko na mataba ni mirambi ujya Kibarizo. Urabona ko ibintu byose bimeze neza cyane. Abanyakibarizo barashimira chef d'état major General Sultani Makenga. Ahangaha ngo yahagukubitiye icyo bita Nyatura. Hari indiri ya FDLR zari zarigize kasha zitanga ibitansi. Bakunzi ba mwana ndake, nonaha ubu tuvugana magingo aya ngaya sasa hivi ndi muri centre ya Kibarizo. Ni centre rero ya Kibarizo, mu byukuri centre iri ahantu heza, centre ishimishije. Tukaba tumaze kugera muri centre ya Kibarizo, nta byo kubaririza bagabo. Ubu bahaturisi muri centre ya Kibarizo, turi mu mujyi wa Kibarizo. Hari ubwo wakirirwa uperereza? Oya, ni hano aho inyazi wanyanyasaga abaturage. Icyapa yavugiyeho cya mbere ni hano. Ngwino nyereka icyo cyapa. Nukuvuga ngo ikikije vuba ikindi aha niho yavugiye ijambo ngo atatia siracini siku mutuse ataenda Rwanda. Nukuvuga ngo aha Kibarizo uyu nguyu General Otoprokarame Inyansi yahagaze ahangaha ngo azashyira imbunda hasi ngo kugeza ubwo umututsi wa nyuma azabageze mu Rwanda. Naha yavugiye kuri iki cyapa. Naha yavugiye. None Kibarizo ituranye n'ubuhe burere kugira ngo abantu bumve neza ko turi Kibarizo cyangwa n'abaturage baha Kibarizo bahazi? Kibarizo ituranye mu Butare, Muhanga, Gahira, kerekeza mu Ryagoro. Mu Ryagoro na za Keshusha, Shanga, n'uturere twinshi. Na Ryanganywa. Nukuvuga ngo ahangaha ni Kibarizo. Ubu turi muri centre Kibarizo. Ariko umujyi wa Kibarizo tubwizanye ukuri, ariyo centre Kibarizo igizwe n'amarokarite atatu. Twagiye yambwira ari Muhanga, Butare, Gahira. Aha, iyi centre ya Kibarizo M23 hafata ruhari. Jewe nari impari. Rwari urugamba rumeze rute? Yarurwanye ite? Yarurwanye neza kinyamwuga. Irazira kubita pe. Irakubita. Abaturage baha bagiraga ibitansi bya FDLR. Bagiraga amajeto. Icyo bita jeto ya buri kwezi. Ya FDLR. Ya FDLR na Nyatura. None ubu umutekano umeze gute ha Kibarizo? Umutekano turawufite. M23 yaduhereje umutekano nta kibazo. Kibarizo amasasu ntago mukiyumva. Ubu twaribagiwe. Twaribagiwe. Urabona ko ibintu bimeze neza. Mugiye mu nama y'umukuru. Ubu tubikesha guverineri Bahati. Guverineri Bahati Musangerasta. Niwe tubikesha kugeza isaha. Na Afande Makenga kwa muyobozi umugaba mukuru w'ingabo.
ako ndabona wishimye kabisa. ndishima ko aribwo mbonye abantu tena bacu b'abayobozi batugiriye neza bagera aha. Ariko kunywa biragaragara kunywa amata. Inka zirahari. Nubwo izo yajanye zo ntago nabuze umuturanyi waje umpereza agakombe k'amata. Ubu kibarizo nibura nabonye abantu bakeye ibishyimbo bagashogoro karahari. Ntabwo baheruka kwibwa. Ubu mugiye mu nama? Ngiye mu nama. Ebana urakoze kunsobanura kabisa centre ya Kibarizo. Ubwo iyi nzira ni ikomeza Butare? Ya Butare, centre de santé Kibarizo ngiyi. Ukakomeza za monasteri ruguru y'igicanga. Urakoze cyane mujye kumva inama y'abakuru. Aha dore rero ngo iki cyapa nicyo General Topora Karaminyansi yavugiyeho utugambo, ariko ubu Inyasi arimo ararya depure akazirisha umunyanja. Dore singaha se province du Nord Kivu, territoire Masisi, ngiyi Mweso, ubwo ni amavuriro zone, ngiyi Kibarizo ngaha rwose kabisa. Urabona ko gahunda zimeze neza, turi muri centre ya Kibarizo. Mwe muzamuke nta shida, centre ya Kibarizo niho neza kabisa. Ahantu Kibarizo we waherukaga ryari kweri? Abantu mwahunze muri mu nkambi Kibarizo mwayiherukaga ryari? Hari abantu bumvaga Kibarizo gutyo kumva tukibarizo, ariko dore ngiyi Kibarizo. Nimo ndagenda muri centre ya Kibarizo, ibintu byose ari amahoro, ibintu byose ari umutekano, ibintu byose nta shida. Kibarizo itagira nyatura, Kibarizo unuze bamukuye iyo ngiyo rya goro za muzimu Tokyo. Ririya ni ryo soko rya Kibarizo. Aha reka nzengere ku isoko gatoya muri occasion mfite ku isoko rya Kibarizo. Dore ngaha aha ni Kibarizo neza, niwo mujyi wa hehe, niwo mujyi wa Kibarizo. Kugira ngo tuwugende umujyi tubereke ko twageze muri centre ya hehe ya Kibarizo kabisa. Ngiyo centre ya Kibarizo, ibintu byose aha ngaha ni Kibarizo kabisa. Ibintu urabona ko ari fresh cyane aha ngaha muri centre ya Kibarizo. Reka nzena n'abageze ku isoko, niba ariho ryahoze na kera muraza kuhamenya ko aha ngaha twamaze kwinjira neza muri centre ya Kibarizo 5 kwa 5. Dore rero isoko ry'aha ngaha Kibarizo 5 kwa 5 ngaha ni Kibarizo kabisa. Iri ni ryo soko rya Kibarizo murema? Rirema kwa kangahe? Riremwa n'abakiri isoko rya Kibarizo. Abantu baza kuryitabira baba baturutse he? Baba baturutse hemere? Gicanga, Gahira, Byagoro, Butare. Bose nibaza kuremera isoko rya Kibarizo. Sawa. Dore rero isoko rya Kibarizo ngo ni mpuzamahanga. Iri soko rirema kwa kabiri, ngo abantu ba Gicanga, abantu baza Ryagoro, abantu baza Butare, abantu baza n'abantu benshi baza kurema iri soko rya hehe, iri soko rya Kibarizo. None se murambwira ngo munyamakuru wanyu Mwana Ndake ntaga batembereje centre ya Kibarizo? Aba papa mumeze neza? Ndimo ndabwira abantu uko ndi muri centre ya Kibarizo. Nibyo ntago nibeshye, ni centre ya Kibarizo. Nukuvuga ngo niyo centre nkuru ya Kibarizo kuva na kera hose. Iri soko ryahozeho kuva na kera. None iri soko riremwa n'abantu baturutse he? Butare, za Kirumbu, za Gicanga na za Kirorerwe. Kinyana kuva hano ubuvuye hano warara Kinyana. Ariko ubwo biragoye ko wagera Kinyana na hehandira. Epfo za hari Ruhinzi. Ruhinzi ni hakurya. Miyanja. Niyo za Ruhinzi. Na Rukweti baza kuremera isoko. None iri soko ni international. Ubu nukuvuga ngo nk'abantu bahunze, ubwo ndi kubereka ko nubundi yari yo centre ya Kibarizo. Sawa ngaho mugende mwikomereze gahunda zanyu. Mwana Ndake rero nta kintu mba ntabakoreye. Ngiyo centre ya Kibarizo. Kibarizo waherukaga ryari? Dore ngiri soko international, isoko mpuzamahanga rya Kibarizo. Ibintu byose nicyo bita furu mukoko aha ngaha Kibarizo. Rero namaze kuba masesekara centre, namaze kuba nyinjiramo neza cyane 5 kwa 5. Nta kintu wambeshya kijyanye no kuvuga ngo gushaka amakuru. Ngomba kuza niba ari aha Kibarizo nkatembera aha ngaha
kuko ngo umugabo bita ngo General Autoproclamé Ignace ahantu yavugiye utugambo ngo ahagaze ku cyapa ngo azashyira imbunda hasi ari uko umututsi wese ngo ageze mu Rwanda. Ubu ngubu arimo ararya icyo bita depure, arimo ararya ibisubi. Ni ukuvuga ngo depure, nanjye bambwiye depure, ariko ngo ni ibitoki biva mu urwagwa. Mwana ndake rero dore santire yose ndayibatembereje, batembereje santire yose ya Kibarizo. Ubwo ndaza kubereka ibitaro, mbereke n'amashuri ya za Kibarizo, ahantu hose ngire nte, ahantu hose mpabakumbuze, mbereka ama etaje y'aha ngaha za Kibarizo. Ibintu byose rero ni furu mukoko muri santire ya Kibarizo. Mwe mwaherukaga za Kibarizo ryari abantu bari Canada, aba diaspora, abantu Amerika cyane cyane, ko abantu benshi bagiye nk'impunzi babona amajeto yo kujya muri Amerika na hehe. Dore ngiyi imisozi rero ituranye na Kibarizo, nitegeye santire. Ubwo hari umuntu uraziya muri komenti, ta ahantu ndahazi uno mugabo twari duturanye. Reba imisozi ya za Kibarizo, mwabantu mwe bakunzi ba Mwana Ndake, urebe icyo bita ibishyimbo ku musozi. Do ni furu mukoko, furu mukoko Kibarizo. Urabona ko M23 agaruye amahoro abaturage, nibura bashobora kugira gute, bashobora kubona uburyo bwo guhinga. Mere iyi santire y'inyuma ya Kibarizo ni heha muri guturuka? Hano inyuma ni mu Rweserezo. Okay, sawa sawa sawa. Yego, ubwo iyi nzira ngezemo nsa nkaho ndenze santire, ariko ngiriya santire y'inyuma bayita mu Rweserezo. Niko bambwiye. Noneho hano biragaragara neza, ngiyo Kibarizo rero. Ubwo uraza kubona n'ahantu ngo hakurya ngaho kabisa, ngiyi imisozi ukimeze, ibintu byose urabona ko ari neza cyane. Gutemberana na Mwana Ndake santire ya Kibarizo nta kuntu bisa kabisa. Ngiyo Kibarizo yose dore ngaho kabisa, izo eneo abantu bari batuye inyuma za Kibarizo namwe muharebe, ngo za Rweserezo na hehe. Ngahariya rero cya kiyaga cy'abapadiri hariya, abapadiri bahariya za Gicanga. Dore ngaho ngiki kiyaga hepfo hariya ukinyuraho kabisa, hariya za Butare hepfo umanuka n'ubundi ukaza guhinguka ku byapa ugenda kabisa. Ngaho mwahabonye. Okay, naberekaga rero nka Mwana Ndake muri santire ya Kibarizo.